Bulat soten kita kupengen takon, Om. Takon apa? Hari dongang ngusir setan kapriye sih kan? Astagfirullah. Dong ngusir setan. Wih, ku diwedeni. Ning siapa? Ih, ning guri masjid kah? Iya toh. Riyak rambutnya riaban. Ini tinggalin. Dawa, lambene abang. Terus rambutnya warna apa? Rambutnya pirang. Rambutnya pirang. Pirang. Lambene abang. Lambene abang. Anune kostum setannya nganggo apa? Stret lambine. Hei, Hah? ku mah dudu setan. Enti anak. Dodo, Siapa? ana lampu masih miang beli, ana beli. Anak lampu. Iya bakal lampu padang, Bakatan lampu padang nusuk. Yusuf. Bakal lampu peteng remak kelap kelip. Bakal lampu kelap kelip. Maju. Duduk, Ngadepi. Duduk. Hah? Kun mah setan jaden-jaden. Jadi priwen. Jaden-jaden kun mah. Dudu setan. Duduk. Bocah iya ini. Priwe dong anak. Bakasan pengen dong. Lihat kursi. Iya. Semana dawane kah? Bisa nih. Bisa doakan mah. Biwen cok doa mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allahumma lakasumtu. Iya. Wabika amantu. Kun mah Wa buka. Woi, Duh, iya kun mah buka puasa unuh. Wis keliwat ulan mau. Iya dong garap mangan. Baka dong mangan mah dudu mangkonan. Duduk. Priwe kana om. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Arek lana. Pima, aduh dengan nguruki biaya. Kuan. Iya. Endah Melayu di dongan ikun. Weh, melayu masa wurung setan. Ayat kursi. Beli mempan pinter dewek. Mangsa iya dong garap mangan. Los lamun sampean ketemu setan baca doa mangan. Sebabnya Melayu. Sebab melayu setan melang dipangani sampean. Ya. Ya kita narap mangan setan. Lah. Om. Nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis nembang bareng Mas assalamualaikum baik. Kita mah keder. Sing wadon sebelah di sini. Iku. Ku sampeannya kayak on, kayak wadon manis. Beru abang mah. Apa sih? Beli paham ya? Priwe Cino? Kian ki. Ah, Aja ngomong. enggak priwe. Bakakin ki. Heeh. Murid ki. Heeh. Setengah banci. Ditengeling. Paingan lungane ngondek. Kok beli? Oh, Nun. Apa? teman. Apa? Temen. Temenin kita. Astagfirullahaladzim. Pli, kipli. Kita kan sing isi badasan kah. Iya dah. Sing harus orang ngontaki lampu ya kita. Kita mau butuh sing ngontake lampu karo ngisi padasanku. Mama Yai gawingi ketebruk kegawe kena kita kan. Kan kan? Iya. Palingan dilepehaken maning sirah. Nang apa? Blenak cik asin. Korup ta ya meta sebenarnya gula uya. Hari konon sih. Wadai pada bae plastik ireng. Dadi kipliku perhatian ning umaya. Sejatine dua perasaan deman. Teman. Ya tapi sih. Wis wetenge gede. Demene wong lanang ora. Bener tabli kita mah iya. Ngeling. Sumpah kita kumpakane mungkin gila temenan. Teman. Baka wong lanang nyatakan cinta iku dodok bari ngenakaken kembang. Sing romantis mah. Oh. Sira mah je anu ngomong ketemu Iya. Kaya wong wadon. direkening TikTok. Om. Masa dijubak asma? Dan dabrak kembang. Bisa aja kembang. Apa? Dibaca nasair karo puisi bae, Bro. Sing lu Iya romantis. sing romantis, Bro. Ih rombongan pedukunan. Oh, iya sing cak kodam ki ya. Om. Non. Ampun gak om? Sira sing bener gak? Ya cara gelem. Ya gelem gak beli kena pamali. Boten kenging. Tutu mukrim. Disangkane kita mani masih cilik umurnya 9 tahun. Astagfirullahaladzim. Ora boleh santri ora Tutu boleh. mukrim iya. Iya dudu muhrim. Tapi bener Umaya nerima. Iya tak terima. Alhamdulillah. Sing penting Alhamdulillah. belajar sing semangat. Semangat. Sing pinter. Ya. Sing rajin. Hah? Sebakasan salah betak sentik deh. Lek, wis tenang. Yen mah pokok arep sembayang baik. Tenan. Arep ninggalaken waktu. Gini Arep taat makanya. karo Mama Yai. Padasan kan wis kosong maning. Ya. Sedelat maning bokatan ake santri sing pada tahajud. Ah. Diisi dikit los.
Iduh, angel kita Eh. mah iya. Wong lanang mangangsu, jare ngangsu. Sing jalukan kedemenan iya. Iya, Masa beli nurut? amberan konene nambah demen hari sampeane nurut. Hari nurut bae Ya mah. iya, Akhir kok kono isi padasan gaya. aja maning ngongkon padasan. Nguras WC gak gelem. Kudu gelem. Ya iya. Gelem ya. Iya. Las, diisi ya pinter. Kadang isi padasan dingin ya Iya om. pinter. Raine aku sing seneng, aku mangenes je. Ya artinya senang masan yang mau ngenes masa iya kok ngisi padasan. Ya dater santri mah. Om, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngisi padasan dingin. Iya Las. Awas sing kebek ya. Terus sing gelis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum om. Waalaikumsalam. Ya Allah, Gusti Pangeran Allah kang kuasa. Kabarannya no. Kabaran teman nanyakin ya Allah Santri Gusti. rupa-rupa santri ya no. Kuning. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. kat sembayang Kulane melu, lunga ngaji kulane melu, amal jariah kulane melu, merkosa wedus kulane melu. La ilaha illallah. salatullah salam Mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. kat sembayang Kita ne melu, lunga ngaji kita ne melu, amal jariah kita ne melu, mateni mertua kita ne melu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. salat Ayo bang. terus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siraku lagi apa sih ha? sampeane lagi apa mon Kita mah lagi nyebut. dia nyebut ya sepisan pe ora aja la ilaha illallah la ilaha illallah Kenapa sirane meluan santer-santer? cuma kaya wong wirid Saur. wis pragat wis lebaran keliwat Hai wis pragat kaya. santri ke masih sahur-sahur pak Jare dek mah kita ki masih ketuon sira. ketuanya apa Ketuon Ramadan wis lewat. betul santri teladan berarti Karena kita sing tek harapaken ning bulan suci Ramadan, Pak sing tek tunggu-tunggu bisa nek karena setahun cuma sebulan. bener ku santri teladan gini ki Barang sira lagi bulan puasa ki puasa belinang. ya masa Ramadannya puasa barengan Puasa nu ya ne. iyalah kasih keliwat kita mah Lah kesing keliwat. pas sing awit tanggal 1 sampai tanggal 30 kudina puasa kabeh Puasa kabeh. iyalah kadina sawal lah kadina Ramadan Laka dina Sawal, laka dina Kapit, laka langkah rajab langkah roa laka Rajab, laka Roa. iya ninggal tanggalannya kita tanggal 1 sampai 30 pas puasa kabeh Puasa kabeh. iya tanggalanku Kodingin. Ci. jaji pri Ya iya bener hari tanggal 1 sampai tanggal 30 mah bulan kun mah ya bulan puasa aranega. ya iya hari sih Maksudnya memegang tabeli. oh ya ngeden bae anu Ngeden dagang sirane aku lagi ning WC garapan ngendok. apa Astagfirullahaladzim la ilaha illallah Muhammadur sing gue Rasulullah. sebut Masya Allah. Bang, nun aja lok nyengir kan apa sih? untune kuning serap biku Sik. Cerongok kuno. iku nah Hmm. pasti ramet tuh bocah wadon tutupan becungur
Saking mambu wangine. Oh, artinya Karena kita wadon kian, Iya. kita wis tak semprot awake kelawan lengawangi. wala Lengawangi ini apa kono lengawangi sing bermerek, anu sing larang regane, sing luar negeri sing kana sing kaduan buru beli, apa? sing Pratama parfum. Waduh, Lengawangi ini, di sana sponsor ya. wisana kita mah. Anu Casablanca. Casablanca, ya kun mah lengawangi ini tukang rongsokan. Anu Belagio. Belagio, Iya. orang main. Kun mah. Anu camper. Apa kan? Aku ngerti lengawangi ini sih. Hari apa Kesrot? Anu ka apa kana cas peleng. Cas peleng manda kesira. Kun mah. Casablanca. Wes Casablanca mah. Hari kun si Ces Pleng apa? Kampret. Apa? Obat semprot kanggo jadi cocok tidak. Hari apa? Anu sing gambare King Kong. Duduk, iya daga kita nih rombongannya ketek dulu. Kapa kita lah ngawangin kapa pengen weruh. Apa? Gambare, Iya. sing setugel ulas setugel wong. Oh Putri Duyung. Putri Duyung, Arane apa? arane minyak wangi nyong-nyong. Ingat bocah wadon tutupan becungur.